តោះបងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសបងប្អូនណាជា12ណាដែលការបឡំបណ្ដុំនឹងខិតមកចិត្តនឹងពេលឆាប់ខាងមុខនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសជាវិញ្ញាសាឆ្នាំ2021បើចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង grammar អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីតាក់ទិចថាតើពេលដែលយើងប្រឡងបាក់ឌុបចេញវិញ្ញាសាចំណុចពាក់ព័ន្ធវេយ្យាករណ៍ grammar ហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះជាទូទៅអានេះគឺជា MCQ បានន័យថាជាចម្លើយមាន4ជម្រើសអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកចម្លើយណាមួយដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង4ចម្លើយដែលគេដាក់ឲ្យនេះវាមាន A B C និង D អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើយើងត្រូវចេះជំរុះបាទជំរុះថាតើចម្លើយ4ហ្នឹងគួរតែជំរុះមួយណាចោលដើម្បីទុកជំរើសតែ2ចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេឲ្យមួយ you must have something to eat before to school អញ្ចឹងយើងមានចម្លើយ4 A go B going C to go និង D of go អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្រោយ before វាជាបើនិយាយ part of speech វាមានឋានៈពាក្យ2ទី1វាជា preposition ទី2វាជា conjunction អញ្ចឹងកណ្ដាល preposition មានន័យថាវាជាធ្នាក់អញ្ចឹងនៅក្រោយ preposition គឺមានអីខ្លះវាអាចបូកមួយ noun ឬក៏បូកជាមួយនឹង verb ថែម ing បាទដែលហៅថា gerund អញ្ចឹងនៅក្រោយ preposition មានតែ2ទេគឺមានតែ noun ដើរតួនាទីជាកម្មបត្តិរបស់ preposition ហ្នឹងឬក៏ verb យើងត្រូវបូកជាមួយ ing ដើម្បីខ្ល้ายវាជា gerund ហើយបើសិនជា before វាជា conjunction វាជាឈ្នាប់ខាងក្រោយវាយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង subject verb បាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលគេឲ្យមក4ហ្នឹងគឺអត់មាន subject មាន verb ទេបាទអត់មាន subject មាន verb ទេណាអញ្ចឹងមានន័យថា before ឡើយនេះគឺជា preposition អញ្ចឹងបើ preposition វាមានតែ2វាអាចមានតែបូកមួយ noun ឬក៏បូកមួយនឹង verb ing អញ្ចឹងយើងមើលទៀតចម្លើយទាំង4ហ្នឹងគឺអត់មាន noun ទេបាទមានតែ verb អញ្ចឹងយើងជំរុះនៅក្រោយ preposition before ហ្នឹងត្រូវយក verb បូក ing អញ្ចឹងបើ verb go នេះមួយអត់មាន ing អញ្ចឹងខុសមួយបាទអញ្ចឹងយើងជំរុះវាចេញណាយើងទៅមួយទៀត B going បាទហ្នឹងដូចតំណងអញ្ចឹងយើងកុំអាយើងទុកសិនបាទបន្តទៀតមាន to go អញ្ចឹងដល់ខុសណាព្រោះនៅក្រោយវាត្រូវ verb ing អញ្ចឹងអត់មាន to infinitive ទេខុសទៀតបាទហើយ D of go ហ្នឹងដល់ខុសហើយព្រោះ of ក៏ជា preposition ដែរអញ្ចឹងបើ of going បាទមិន of go ទេអញ្ចឹងក៏ខុសដែរអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺ B បាទអញ្ចឹង you must have something to eat before going to school អូខេយើងមើលលេខ1 Mr. Kim Seng can't talk on the phone because he dinner right now អញ្ចឹងចម្លើយ A is eating B eats C has eaten C has been eating អូខេឥឡូវយើងវិភាគទៅលើប្រយោគនេះតើជាប្រយោគយ៉ាងម៉េច Mr. Kim Seng can't talk បាទជា present simple can't talk because he បាទអញ្ចឹងឡើយនេះ he ឡើយនេះគឺបូកជាមួយនឹងអីគេយើងមើលកៅ A is eating គីគេ to be is plus verb ing វាជា present continuous it's មាន S វាជា present simple has eaten has plus past participle present perfect has been eating has been plus verb ing present perfect continue បាទអញ្ចឹងកាលគេឲ្យមាន4បាទ is eating present continuous it's present simple has eaten present perfect និង D has been eating present perfect continue អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសថាតើយកជំរើសមួយណាអូខេឥឡូវយើងមើលប្រយោគរបស់យើងគេថា Mr. Kim Seng can't talk on the phone because វាជា present simple ដែលគេប្រើ can't talk มันអាចនិយាយតាមឬក៏มันអាចមកលើកទូរស័ព្ទបានទេបាទលោក Kim Seng มันអាចមកលើកទូរស័ព្ទបានដោយសារតែអញ្ចឹងបានន័យថា present simple can't talk គឺ
mình ai thua với mùi ban là pe bạch bom đời xa tại con có pung thừa với mùi chứ mà này con mình ai lương tu sa bám đời xa tại con có pung thừa cái càng nghe mùi nữa nè mình này con có pung thừa cái càng nghe mùi pe bạch bom chẳng à lấy dùng is eating anh ấy tận đâu nhưng tục sẵn đặc biệt it's principle vì ở xã sao cho mùi năng cái lại xã năng đấy đời xa tại principle mình chỉ ăn mấy tù tư và ở đây các lang trong ta chỉ tụng lót và nó bao nhiêu pra chẳng không ví dụ ní cái trong này dây pil đại dương của cung này dây đang tay mà đong chẳng ọt sang ta từ này tù tư thế chẳng nhưng phanh cháu nó has eaten present perfect chẳng present perfect lúc ra tại miền mình chia tha scam phía nói với ban ca lang để dạy pil của man hai phía tây cam đó phải chụp bắn nó ba việt tây một present perfect chẳng nhưng ở do tiền không tiền mà đặc biệt has been eating present perfect continue có ọt này nó mới để dương miền phía gần lư phía gần lư mới cứ right now đại cái hai tha chỉ clue words chẳng clue word nó cứ mình chạy thì ở đây gặp phong ca lang pe pa bom chẳng ví dụ nó cứ ở đây để trồng tới nó cứ present continue chẳng chậm nói cứ then Mr. Kim saying can't talk on the phone because he is eating dinner right now okay chẳng như phải như một tiết chẳng chậm nói tới cứ ok chẳng như bắt to mò lịch pi that little girl for the last 2 days you mean chậm nói A hasn't eaten B eats C isn't eating and D has been eating ok chẳng như for the last 2 days which clue words chẳng for the last 2 days bạn này là ở rìa pe pi ngày ấy trong cào này bạn này pi ngày pi tây cam mà đó phải bón nó pi ngày ấy chẳng như mưa ca là cái ấy hasn't eaten right chỉ present perfect it's chỉ present simple isn't eating yeah present continuous in negative present continuous and D has been eating present perfect continue chẳng vì phía từ lớp dục cái tha that little girl for the last 2 days bạn này không ai say tôi mà nè nắng chẳng mấy ở địa pp ngày ấy bạn này mình còn nhám đi bởi còn nhám mà nó ở bên đây thời giờ mò giấy đi vì mình chỉ new this bạn này có nhám bài nó pi ngày ấy chẳng mà ra mà đo tôi mà ngày ní cứ pi ngày ấy chẳng for the last 2 days dương đang ngay nè riêng present perfect cái này cái pra cái hiện before cái previous mùi sin chẳng for mùi sin pra không present perfect còn tại at này không là for plus length of time mà này là rìa p này p valia rìa p này p valia thì for 2 weeks for 3 years yeah for 10 months chẳng for bao nhiêu nó còn long p này p valia chẳng lại sin như bao nhiêu nó chúng nó chập ra cái the starting points of the time for example sin Monday yeah sin Tuesday sin September sin 1996 yeah chẳng sin plus starting point of the time chẳng lại for plus the length of time meaning the duration of time yeah chẳng lại nó cứ dư pra cho mình nó perfect năng anh và cho mình nó perfect ta dư perfect mới na chấm lời chẳng chấm lời dân chấm ru chánh dân remove chấm lời be cho tới và principal no present continuous no chẳng là 6 e hay nắng đi chẳng đi chi perfect continuous có vì ai nâng xạ xong đây chấm môi nâng capra for và ta ăn tầm này biết ăn do thế để xa tay vị slot thì và chẳng ăn tầm này ví dụ như cái cho người phải là sai mình nên tha mày xây tối những con khan nhắm pi ngày vậy và khan nhắm bài khan nhắm hai chẳng tới chẳng chừng nói tới cứ và đó lại bay nhưng mà several trees fell down last night the strong wind yeah the strong wind okay several trees fell down fell come from fall yeah past simple is ví dụ như cứ dùng past simple okay nhưng mà dùng lời because so sin because of chẳng như mơ capra because chưa còn nhang sân yeah so có chưa còn nhang sân đấy
sin ก็ជា conjunction តែវាអាចជា preposition ផងដែរ yeah ចំណែក because of កាលណាមាន of នៅក្រោយ because វាជា preposition អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវបំពេញអ្វីដែលនៅក្រោយបំពេញហ្នឹងគឺ the strong wind គឺជា noun phrase yeah គឺជា noun phrase យើងបាន wind ជា noun ហើយ strong ជា adjective អញ្ចឹង strong modifier wind យើងបានជា noun phrase yeah អញ្ចឹងមានន័យថានៅខាងក្រោយវាគឺជា noun អញ្ចឹងយើងជំរុះទៅបើសិនវាជា because នៅក្រោយវាអត់មាន noun ទេបើសិនជា conjunction ត្រូវបូកជាមួយនឹង subject verb អានេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងมันអាច yeah this one ក៏មិនអាចដែរអញ្ចឹងយើងនៅ sin ជាមួយនឹង because of បាទអញ្ចឹង sin ទីនេះជាទូទៅជា conjunction ប៉ុន្តែបើ preposition មានន័យផ្សេងអញ្ចឹងมันអាចទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺ because of ដែលជា preposition មានន័យថាដើមឈើជាច្រើន yes several trees ដើមឈើជាច្រើនបានដួលរលំ yeah fell down possible because of ដោយសារតែ strong wind បាទដែលខ្យល់ខ្លាំងបាទខ្យល់ដែលបោកបក់ខ្លាំងក៏ដួលដើមឈើ yeah number 4 I hope you earth when you come here យើងមានចម្លើយ A visited B would visit C visiting and D will visit អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថា I hope you យើងឃើញ visit ឡើយនេះគេប្រើជាអីគេថាមាន D ជា possible would visit yeah យើងប្រើ would plus visit would មកពី will yeah and visiting វាជា verb ថា ing and will visit វាជា future simple will plus infinitive ជា future simple អញ្ចឹង I hope you hope ជាគេសព្ទមួយបាទដែលត្រូវបូកជាមួយវាដោយ clause yeah គឺ clause មានន័យថាត្រូវបូកជាមួយនឹង subject verb អញ្ចឹង hope បូកជាមួយនឹង subject verb អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាយើងមាន verb ដូចជា visited បាទហើយ would visit ក៏ជា verb ដែរតែ visiting មិនអាចទេបាទ no អញ្ចឹងយើងខ្វែងវាចោលព្រោះវាដឹងមិនអាចហើយនឹង will visit យើងវិភាគទៅលើអត្ថន័យទៀត hope គេប្រើក្នុង present simple អញ្ចឹង hope ប្រើក្នុង present simple មានន័យថាយើងសង្ឃឹមអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេល future នៅពេលអនាគតអញ្ចឹងมันអាចសង្ឃឹមអ្វីដែលបានកើតឡើងពេលអតីតកាលអីនោះទេបាទយើងសង្ឃឹមអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពេលអនាគតអញ្ចឹងចម្លើយ A គឺ past simple no បាទហើយ would visit would នេះគេមកពីពាក្យ will ក៏ប្រើសម្រាប់ past ដែរអញ្ចឹងมันអាចទេអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវនោះគឺ will visit okay so I hope you will visit us when you come here អញ្ចឹងចម្លើយត្រូវគឺ D ចុះលេខ 5 if she doesn't do her homework she punished បាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងមាន is យើងមាន would be យើងមាន will be និង will have អូខេឥឡូវយើងមើលប្រយោគនេះយើងឃើញមានពាក្យ if បាទអញ្ចឹងកាលណាមានប្រយោគដែលមានពាក្យ if គេហៅថាប្រយោគ conditional អញ្ចឹង conditional យើងឃើញថាវាមានជាទូទៅមាន4លក្ខខណ្ឌយើងមាន zero conditional first conditional second conditional និង third conditional អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្រោយ if យើងឃើញថា she doesn't do អញ្ចឹង doesn't do វាជា present simple អញ្ចឹងកាលណាផ្នែកនៃ if យើងប្រើ present simple បាទផ្នែកម្ខាងទៀតនៃប្រយោគដែលគេហៅថា main clause នោះគឺយើងប្រើ will ឬក៏ subject plus will plus infinitive នេះគឺជា first conditional yeah អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជា first conditional អញ្ចឹង first conditional បានន័យថា if រូបមន្តវា if plus present simple subject plus will plus infinitive អញ្ចឹងយើងអត់មានចម្លើយច្រើនដែលទៅប្រៀបធៀបទេឥឡូវយើង A ដល់ខណាព្រោះអត់មាន will ទេបាទ B ក៏ខដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅសល់ C និង D will be និង will have អញ្ចឹង will be punished និង will have punished punish ទីនេះគឺយើងប្រើវាជា past participle បាទកន្លងទី3អញ្ចឹង past participle កន្លងទី3ទីនេះគឺសំដៅទៅលើ passive មានន័យថាបើសិនបើនាងមិនធ្វើ homework ទេនោះមិនធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យនៅធ្វើនៅផ្ទះទេ
niên nâng trời ban khủ đã toàn là cam ấy và chẳng bạn này thay cái này cứ niên rồng bơ chẳng như Brazil future simple passive chẳng chấm nói cứ gì ok chẳng video này cứ apply tại từ lời trong phone phone để chết lòng bạn đục và vì chỉ còn lực khắc là nằm bây ở phone phone ai dùng từ sắc xa và thém nằm bây chỉ còn lực sầm rạp cả lòng bạn đục hàm mục và ok chẳng video mình tập bản năng goodbye